ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅꯦ ꯁꯥꯎꯟ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯇꯥꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗꯣ ꯀꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯥ ꯑꯝꯇ ꯉꯥꯡꯉꯨꯅꯦ ꯑꯝꯇ ꯉꯥꯡꯉꯨ ꯑꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨ ꯀꯛꯑꯦꯕ ꯀꯛꯇ꯭ꯔꯕꯣ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯔꯕꯣ ꯌꯥꯔꯕꯣ ꯎꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯥꯝꯁꯤ ꯍꯧꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯂꯥꯏꯚꯁꯨ ꯍꯧꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯂꯥꯏꯚ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯚꯩꯌꯥꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯔꯕꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯔꯕꯣ ꯄꯠ ꯚꯩꯌꯥ ꯄꯠꯇꯤ ꯇꯠꯂꯝꯃꯦ ꯑꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯔꯦ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯝ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯠ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯍꯧꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤꯔ ꯚꯩꯌꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 3 ꯌꯥꯏꯐꯔꯕ ꯊꯥꯔꯁꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯁꯤꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯐꯣꯔ ꯖꯣꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯂꯥꯏꯚ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯔꯏꯁ ꯑꯍꯃꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯃꯌꯨꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯋꯥꯂꯩꯀꯨꯝ ꯁꯂꯥꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯂꯥꯏꯚ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯤꯟꯖꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯩꯌꯥꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯅꯤ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯐꯣꯔ ꯖꯣꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯖꯣꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯒꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟड ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯤꯝꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯝꯇꯪ ꯚꯩꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯒꯟꯗꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯚꯩꯌꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯋꯥꯂꯩꯀꯨꯝ ꯁꯂꯥꯝ ꯋꯔahmatullahi wabarakatuhu ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯈꯛꯇꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯀꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ CBSEꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯃꯗꯤ 12ꯀꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯈꯔ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯔꯁꯤꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯚꯀꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯏꯁ ꯑꯍꯃꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟड ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯞ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯃꯔꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯞ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯍꯦꯛ
ओई अखोइगी ओई थंगबा नाकललोमदा अखोइना कोटेशन अमखक अखोइ इरगा थमे मसीगी कोटेशन से याम थीना मीनिंग लैबा अदुगुम्बा कोटेशन नि मरम अदुना मसीगी से हाइफेट हाना हाइजेगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन नि माना हाई इफ यू can't explain it simply you don't understand it well enough ai akhoi na Yes. posak ama bu lai na mang da kanagumba ma gi maram da for example ai na subject to gi maram da is expert ni hai ri subject to ngasi magai kari gumba khara class after 12 adu ka kramai na groom taw ka da ge hai ba ge angang sing gi maram da ngang ga dori ba ai se miyam da fazana simple yamna samna bawong da akhoi da explain taw ba ngam da ba tar ga di ai isa se first of all ai isa se ai fazana subject to gi maram da khangdri hai bane aduna swai ge area sida sigi si kita gai mari leina hal lagjak ke ai khoi manipur gi haujikta angang singi mapung oina ai khoi manipur da leiriba communities mayam singi marak tagi ai khoi se socio economy gi oiba level do oiba yai education gi oiba yai any criteria any checklist ama ai khoi yengpa kanda unfortunately अखोई सी ख्वाइदगी हंथरी हाइतारे मणिपुर की ओइना इंडिया की ओइना वर्ल्ड की ओइबा कॉन्टेक्स्ट यंग पकान मरम अदुना अंगांग सिंग सिदा हौजी हौजी की खुदक की वखंदा मखोइना हौजी हौजी कान सी करिनो हाइ कांदा माल प्रैक्टिसेस तौरोइदबा थबु खरसो दु म्याबा तौरी अदुना मोइ से हौजिकता चपचाना मणिपुर दा फॉर एग्जांपल क्लास 12 की अंगांग लिसिंग अमा परीक्षा पास तौरे हाइना खलसी हाइरिबा लिसिंग से सिगी मनुंगदा 999% दी मखोई 99 सिदी मखोई खंदोरिसी करिनो हाइबा कान खुदक की ओइबा करिगुम थबुक अमा लाइफ ता अदु फंगबगी मोंग नेबो लैरिसी करिगुन हाइ मखोई दा ग्रूम तौरक्ता भाई तारे मोगी लैरिबा एजुकेशन गी लैरिबा मखोइना फंगैबा फैसिलिटीज मयाम दुना फॉर एग्जांपल मागी लैरिबा एनवायरनमेंट ना लैरिबा स्कूल की स्कूलिंग की स्ट्रक्चर दुना सिगी मयाम सिंगसी तसेंगना मसी सिना मरम ओइरगा मखोइना फंगे हाइना खल्लिबा थबुक सिंगदुदी स्किल अमा सेट तौरिनेबा फॉर एग्जांपल एनी थबुक अमा यूपीएससी की अखोइगी सिविल सर्विस एग्जाम हाइरो यूपीएससी ना लौबा एनडीए की एग्जाम मयाम अमा लैरि हाइरिबा एग्जाम सिंगसी मागी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस माना करी करी दरकार लेगे करम करम स्किल नो दरकार लैरि से हाइबा कांदा स्किल सिंगदु ग्रूम तो होग्रमनिना हाइरिबा मयाम सिंगजुदा खितंग मखोइदा वाबनी हाइबा वाफमदु हान मना हाकी क्वेश्चन दो माइना ए थमजगे होय थागसरे भैया अगे छात्र सिंगसी मखोंदगी ग्रूम तौबिरक्तबदगी थबक फंगबसी वाबनी हाइबसिने मसिगी मखा तरक क्वेश्चन दा मरी लेना अखोइगी छात्र सिंगसी मणिपुर दा लेरिबा छात्र अयाम्बा क्लास थबक फंगन के हाइबा तारगदी दमैना क्लास 12 फाउबदा ताकपी तंबिरइबा थबक फंगबसी क्लास 12 आफ्टर 12 निदना अखोइगी सही 10 निपान सुरु मतुंग अदना क्लास 12 फाउबदा ताकपी तंबिरइबा स्कूल की ओजा सिंग की थौदांग यामना चाव सेंग हाइबदा अदना हाइरिबा ओजा सिंगसिना करंबा थौदांग लौगदगी हाइबा ओजा सिंग की थौदांग up to 12 फाउबदा ताकपी ओजा सिंग की थौदांग समलप खरा थंबि मसी तसेगना वजासिंगना मस्वाई एरिया सिदा अखोइगी हौजी हौजी आई सामक्सी मफम कयादा नखोइ म्यामसु दुम खंगबिरमगने दुम करिगुम्बा कांदा खुदोंग चाबा फंगबा मफम सिंगदा दुम करियर की ओइबा दुम अपॉर्चुनिटी लैदना प्रेजेंटेशन पीबसु दुम यावी मसीदा वजासिंग सिना अहानबदा मखोइना तौबिफम थोकपा अगांग सिंगसिदा हौजी 12 की ममांगदसु दुम क्लास 10 की मतुंगदा दुम थबुक तौबा याबा दुम याम लೈ अदुबो मसिंग दे दुम काउंटेबल नि याम दे हाइ तारे अदुगा आफ्टर 12 सिदी इंडिया की ओइबे एजुकेशन सिस्टम सिना 12 की मतुंग दी अपॉर्चुनिटी सी करियर की ग्राफ अमा वेदर आइना साइंस की ओइबा मोंगदा नत्रगा आर्ट्स की नत्रगा कॉमर्स की नत्रगा वोकेशनल की मागी चटकदौरिबा अदगी प्रोफेशनल की लैरिबा मयाम सिंगसी केदौबा कांदा हाइरिबा सिंगसी 12 सी यामना मरु ओइबा मागी करी हाइ तारे कोइगी अखोइगी चौराइदा अखोइगी यामना लंबी मरी मंगा फांगबा मफम अमदा लेपगा कदाइदा चटकदगी हाइबदो अखोइना नहनवाई क्लास 10 तमपा कांदा सैरेंग अमा तमी द रोड नॉट टेकन नाइन अखोइ रॉबर्ट फ्रॉस्ट yes right हाइरिबा अदुगी सैरेंग दुगा सब मानबा मोंगदा लाइफ सिदा दुम अदुगी एग्जांपल अमा दुम पीबा याय हौजी हौजी मक अखोइगी मणिपुर क्रिएटिव स्कूल आई खितंग पंजब तारे इसागी स्कूल मसिदा अखोइना करी करम मोंगदा अंगांगसिंग ग्रूम तौगे बगे हाइबदो अहानबदा अखोइगी करियर सि मखोइदा अंगांगसिंग सि मखोइगी हाइरिबा क्लास 12 फाउबसिदा
amadi ai ge school si class 10 phawung nang lei tawraga leiraga su ai na opportunity phangba tanja khuding da moi ge career gi planning ama tawe. For example, first of all, they should know themselves. I know yourself. I say first of all, I isa se masak khangana. I na pithibi masak khangge na tan base masi ma success hoy oi roi da ba dugumba ai koi gi theory amane na dumai na I thamjage. I masak khanga dogni ai gi strength masak khanga dogni ai gi weakness masak khanga dogni ai gi opportunities masak khanga dogni ai gi threats aingon adu masak khanga dogni masi scientifically approach tawbe ya bai koi gi scientific na prove tawra ba SWOT analysis kai na leiri adu ai koi psychometric test kai na koi gi tongan tongan mangang sing gi leiri aduna ahan badai koi gi know yourself hai basi ahan badam maru oi en khalle masi gi aduda where am I at now I see kadai da leirage where I want to be ai kadai pho sat pe ya bage adagi kai what to do ai kai tawgadage kana kana na ingon da appreciate tawi ma aduga aina tawba thabuk sida kana kana na complain tawre means madugi thabuk to ai ga sanajade hairine aduna ahan bada ai si masak khangba madar kar le anugi hek mathang tarak pada karaida aina sakkai na khalli ba lambi dugi reach out tawba ma lambi thi ba ma darkar le re hari ba lambi si karam option na kwaidagi ai gi science na chana gadori bra science ta su hojikti amaka makhal ani ni le ri si amana PCM for example ai koi gi PCBM and I physics, chemistry, biology, mathematics, for example. Asumai my makal science to suit Hobono Padora, maths, Lohobono Padora, Tragana Tongan option of Doribra, Masumba Mam sing commerce, then arts, Natragana vocational, Natragana professional courses. Sigisi Carmina, I cried the Toga, cried the Setka, they have Sausiti, ample of information say already available on internet. Aduna aikoi gi fingertip sama da loina khangba yaraba adum option ama khakena da main high da kalai plus high riba mayam sing si decision laura aba matung da madu gi reach out or matung da decision nama da kalai make decision low da kalai ai gi lai riba skill amadi ai gonda lairakada ba skill mayam sing du gi kadai phawba ai na madu gi du achieve tawba ngamgani haiba se ai khangduk pa madar kalai madu da gap lai riba area sing du larik no oiba yai resource no oiba yai natragana aigi lairiba experience lairiba aigi mentors mayamam gi through dagi oja gi through dagi natraga aigi environment gi through dagi mention na bhot na gadau ne adugi matung da action na ma lauraga action du da sakhi dau ne for example ai UPSC exam thage haiba taraga di hojik kan si integrated course am la e ai NEET exam thage hai taraga di hojik si class 9 dagi specially institution gi maming do ai advertisement dauna di tawzer roige ado institute khara dadi hojik class 9 dagi aikoi gi NEET natraga IIT natraga any aikoi gi CLET exam NDA gi exam thaga da tongan tongan ba mayam sing si hojik integrate tawre aduga magi si sahi gi class 9 da 20% 10 da 40% 11 da 40% aduga 12 sina complete revision oiraga hek 12 oibaga parkha thabi yabagi adum bagi readiness sama laire sab mana ne UPSC gi su integrated course laire hojik integrated ID magi laire institution sine yam azan matam manghan da bida thoina graduation loibaga sahi ani hum phamaga larik paraga adugi matung da parikha thaba na taba just after graduation ekta parikha thaba yana na bagi readiness sama dumaina tawbadar kan laiba adu maina tawpham thoi haibu wafam duna hakki ani subu question da dumaina answer pizege kitang di sangre waro bibi hati hoi class 9 10 amadi 12 ki matungda tawgada sing se advance in hojikti yamna mangoi na tawre haibani NEET tawgadabu oraso adagi atopa line sing da chatkadabu oraso masang stream do khangna hanadi ya to hana ya thoga chatle haibani adubu makha tarbu question da hojik ayamana aikoina government job exam sing se central gi exam bu isalo plus state gi exam bu isalo saruk yamdrabda mari thokna magi aptitude mathematics ki saruk ama english ki saruk ama aduga GS habdi general science ki GK ki saruk ama plus reasoning hairiba saruk mari sida khwaidagi maru oiriba reasoning ki part se hajik school da amadi college sing da saruk yaudi tho class 11 12 ki da mathematical reasoning hane chapter ama tami adugi atopada thoina tamdre reasoning ki part se adu yamna maru oina adu hangisina 1/4 of the total question upon the question si saruk mari thopogi amadi ha question chama gi manung da question kun manga di reasoning gi part oya adu yamna maru oiba sigi part
ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯠꯁꯦ ꯇꯝꯕꯤꯗꯦꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯉꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯍꯧꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯕꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯁꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯗꯨ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯝ OMR ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯇꯤꯀꯦꯜ ꯎꯝ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯚꯤꯡ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯁꯤ 21st ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯒꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯍꯟꯗꯥꯁ ꯀꯔꯝꯆꯥꯟ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯄꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯕꯥꯄꯨꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯒꯤ 3rd ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯏꯃꯦꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯁꯟꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯎꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯎꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯇꯗꯤ ꯅꯩꯅꯕꯗꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ NEPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯎꯝ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯎꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ JNB ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯕꯣꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯏꯅꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯎꯝ 6ꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ 5ꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯔꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯗꯪ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯊꯥꯌꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯂꯣꯜꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯍꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯈꯤꯅꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯇꯩꯒꯤꯗꯁꯨ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯁꯤꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯕ ꯑꯃꯗꯤ 10 ꯊꯥꯔꯒ 12 ꯀꯥꯔꯛꯏꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯟꯇꯥꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯩꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯟꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯣꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ NCERT ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯐꯣꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯀꯂꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯔꯤꯀꯂꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ
हाइरिबा ꯎꯝ मफम सिंगसिददि याम फजना हाइरिबा अजुकी कोडिंग की एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन की तोंगान तोंगान फील्ड सिंगसिदा याम कंपलसरी अदुम ओय तबतबो इन रियल टाइम दा even to be honest lairiba infrastructure lairiba mayam sing lairiba school ki compound magi mayam sing sisu darkar leiba hujiki physical fitness ki oiba tongan ba lakpa kanda healthy gi magi lairiba training sing pi ba kanda aduna yam regular oidraga su at least 25% phobudi aikoi ayam mana tawgani tawramgani hana khalle adubo ayam mana hairiba school sing madugi du tawge haina khanba kanda madugi tongan tongan ba main power darkar leiramgani maramdi कनागुंबल फिजिक्स ताकपो ओजादुना पीटी तो हाइबदी यारो मरमदि मदुगी तोगानबे एक्सपर्ट अमसु दरकार लेरे अदुगुंबगी right अवेलेबिलिटी अमसु हाइदि मदुगी दो फिजिकल एजुकेशन द ट्रेन तोरपा मागी अददेगी तोगान तोगानबा मागी स्किल सिंगुदा फॉर एग्जांपल अंगांग सिंगु स्किल अमा अखोइना फिजिकल की ओइबा लेहलगे हाइ कांदा अदुगी अवेलेबल ओइदबगी अदुम मरमसु अदुम खरा लेरमगनी हाइना खल्ली अबुदबो yeah मरम चाबा खरा स्कूल कंसर्न लेबा मखोइगी करियर ओरिएंटेड ओइबा हेक्ता मसीगी सिदी अखोइदा तमीबा अंगांग सिंगसी तसेंगना न मखोइगी लाइफ से आफ्टर 12 ता मखोइ करिगुंबा खरदी ओइखिनाबा तौरक्तबदि नते जस्ट लाइक रसिल न तौरिबा तोंगा तोंगानबा अखोइगी करि हाइतारे एग्जाम मयाम अमा सिंग अतो अतो प शिलोंग द पुदना तो नखोइना तौरिबा इनिशिएटिव मयाम सिंग दो अखोइदा सुदुम खरा उबुम फंगी नखोइना हौरइबा हौजिग अखोइना आई सामकी मिशन से कनो हाइकांदा क्वालिटी एजुकेशन ने अदु क्वालिटी लेबा पोतो लेरागदि मंगोंदा मागी कनाना कइदौनी हाइकांदा हाइरिबसि अइना ngसाइ अहानबदा पनगदब पोइना मै हौजिक खितंग कइदौरे अखोइ लारिक तमीबसि आई साम ngangiba ai oibe yai अखोइ इनाउ आवास ओइबे याइ यंगबिरिबा व्यूअर्स मयाम सिंगसे सम ऑफ द अदर मागी पुंसी की तांकक अमदा थबुक अम तौदब सुंया यारो मागी लेरिबा माय बिजनेस ओइबे याइ प्रोफेशन की नत्र गवर्नमेंट की जॉब ओइबे याइ नत्र तोंगान तोंगान बा थबुक अमदि तौदब सुंया यारोय अदुगी थबुक तो right तौननबकी स्किल दुनेबा अखोइना ngasi एडवांस ओइना खन्ननबगी ngasi गे अखोइगी लाइफ स्ट्रीम सिसु अदुनु मरम ओइरगा अखोइदा right करम मखलगी स्किल से अदुनेबा अखोइदा ख्वाइदगी चानगदगी हाइबो वाफम दो अदोमदा अखोइ फोकस तो होबना चुंगनी एना खल्ली मरम अदुना करिगुंबा लेइत्रे हाइना खल्लगसु लेरिबा मिनिमम ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯕꯦꯜ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 25% ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯃ ꯈꯤꯖꯤꯛ 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 ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯕꯤꯍꯧꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ physical science amadi fitness ki matang si plus motivational speech chhatra sing da pi tangai phade haibani ओके aduga ओके koi मोटिवेशनल की मतंग सिदी तसेंगना याम हेन दरकार लई हाई तारे हौजिकती अखोइगी इन्वायरमेंट तोंगान तोंगान मखल की मी मयाम मखक लेरे अइना ख्वाइदगी चानबा मसीगी स्पीकर सिना नत्रगना मोटिवेशनल स्पीकर सिना हेन दरकार लई हाइबदो मदुगिदी एटलीस्ट फॉलो तौहन्निंगी मतम मतमगी अइ करम एनी इश्यूज अमा लाकपा कांदा यूट्यूब त मदुगी सॉल्यूशन अमा लोइना फंगबनिना मदुगुमगी मोटिवेशनल की right मतंग सिसु अखोइ तंजा लौहौब चुंगनेना खल्ली नत्रगदी अखोइगी सिचुएशन खुदिमक तो कमाइन हैंडल तौगदमनो हाइबदो खंगहौदबगी तंजा अमा अखोइदा लेहौने right adi advice ne ba da makha tajarakpada exam gi rom da kitang changsal laga ekhogi state ki exam bu isanu plus atopa central job gi exam bu isanu sida yawriba maths ki saruk se hangiba question siga matam ga chana da ngtane ayam ada ekhogi school da takpi riba traditional teaching style haijaba tare masigi matung ni hot matam da phangiba matam siga chana di school da minute manga tang hot ba se competition exam tharakpadi within 30 to 35 second phone hot doine masigi traditional ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯗ ꯁꯣꯔꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯊꯗ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯦꯗꯤꯛ ꯃꯦꯊꯁꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯚꯩꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ मसीगी पॉइंट से तसेंगना छात्रसिंगना मैक्सिमम सर्वे अमा तौबदा अखोइ 2018 दा मागी फार्म दुगी ममिंग मक्ति कदौखरे अदुबो वर्ल्ड की क्रेडिबल लेबा कैलिफोर्निया की फार्म अमनी महाकना सर्वे अमा तौवे मैथमेटिक्स की मतंग
world gi oina do mathematics se angang khudingmak aikogi high school gi level fawada higher secondary gi level fawada khwaidagi boring oiba mi khara khakki wani yamna gine chune ka haibodo aikogi mi lakh amni manung mi amani mathematics se ekta crazy oiba atopadi maths dagi lapok nanabagi even aiso adugi manung da amane na dum laujai hojiki inaunu pangriba aikogi maths ki strategize to bujai koi sigi any competitive exam for example IC hojik se adum khara medical gi kari gi dum khara makai mayam da guide to ba mi sak amu oina aina khangjaba hairagadi strategic oiba point ne for example biology is 360 ni chemistry is 180 marks ni aduga physics na 180 marks ni hairibam si apiba matam duda magi question dugi magi allotted time ama pi grabne badu strategize to hodradi aina biology da sum ke dawra leiring da physics pai ho bangam da ba angang sing hi tawri hojik physics pairing da maka chemistry pai bangam ho da ba maina samane any exam am gi kari to se aduna swai gi area sida hojiki vedic oibe ai tongan tongan ma mayam ma ikoi gi ikoi gi da methodology am ka season ri mind mapping ngai na ikoi gi mind mapping si ta sena na keyword ama ikoi gi any chapter amadagi magi keyword ama magi main amal tawraga madui duna kari kari darkar legen elaborate tawdana bagi skill amane for example mathematics this adum apply tawi khoina aduga madugi application sina yam kana risi kaino hakanda angang ama just by heart tawbagi mahutu da mana understand tawraga mana keyword to select tawraga for example mathematics si any exam ama magi aptitude test tawdana ngai di leiroi any job ki exam ama maram di masida class 8 phogi oibe ai natraga na 10 phogi oibe ai natraga 12 phogi di sumsoi soidana hangane na khalle ina ain khangjabada duna masigi aptitude mayam analytical mayam singse yamna shortcut ta gasai inauna hai kiba vedic ki skill oibe ai natraga na atope any available skill oibe ai masida gi strategize tawraga aina question amada aina pigadaba matamdo adudagi sungen hendana atopa question ama mug lamna na ba adugi mathangda atopa question ama lamaga adugi strategize to hoba natragadi aikoina hanayamna mana hotnaragasu apiba timing amada tawgadabnina madugi du ngamoena khalle aduna masigi si su aikoigi institute sing sida kharama kai job oriented oiba mawongda angang sing si mathematics especially maths si yam darkar ni maths si paraga yaroi Nesi yamdrabada angang sing ke nongmada at least 1 hour aikoi pung amadi angko holhan ga dawni aduna masigi si aikoi practice tawna na bai koi hotna minasi aduga inshallah aikoi adugi do achieve tawba sumsoi soidana ngamgani haina khalyan maths di atai subject ka manade masidi school da takba adu khangna so yade atopa subject di adum tumna paraga da chimpha do su punai adu maths di asengma makki hairadi khongkhut yaudradi yade mari thawinda phammaga hotri makai yade suya yade adu masi hot basi school da tagai ba adu haibana su yadaba job oriented bayan habibudu job oriented skills tangai phade short trick asang bang gase mataw gadam tension gani plus within 30 second da minute ani chang hot kadam 30 second da mataw kadam hot kani habase se darkar o habani ada makha tarak bada kage job ki habtare thabak si phangnabagi damakta job seekers exam thanari mayam thanari se लाइक हाइबना खक यादब बागी स्किल लेब खक यादब तोप इंटरव्यू गुम्बा कईगुम्बा थेंगरपदा कन्वर्जेशन स्किल हाबि स्पीकिंग स्किल से याम दरकार ओय हाजरिबा अदा हारिबि स्पीकिंग स्किल से भयागी स्कूल की अंगांग से याम फजन लोन थेंगजे एकोजो फेसबुक ता कईदा असेंग मबकेदे अदो याम थागत निगाइने अदो सिजे मतौ करम अतोप स्कूल खरम खैददी अदुम इम्पोज तौबसे यावरे विदिन स्कूल कैंपस ता मणिपुरी लोन बे यारोय गान हाइबा असेंग बदि मणिपुर लोन दो एवॉइड तौरो हाइबदि नते अतोप सिगुम बे स्किल हाइबदि इंग्लिश मरोयने इंटरनेशनल लैंग्वेज और स्किल से दरकार ओय हाइबने स्कूल सिंग सिन तवसे मसी इंटरेस्ट तबिरक बसे मसे याम थागत निगाइने अदो तौदबा तई सिंग हाइबा तारे अदो मणिपुरी दम लोन लगा लैबा स्कूल प्रेमिस ता मदर टंग से दम सिन हलगा थंबसिंग जो मसी अतोप इंटरनेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश कुंबा से लोनहन ब फई हाइना खंबीब्रा करी थंबे hauji ki chatna riba train hai tare yes English is just a language not a skill
मैम तुम हाईने लैंग्वेज नि मसी स्किल ने ना कंसीडर तब यारोय का मैम येट न खोट न डिबेट लै but unfortunately or fortunately we have to accept it India gi oiba context India se yam diverse oiba country amani maram di south ta maksat kani north ta lol ma ngangani north east in a completely away kaino ma leire ne adu mayam sing se English ne ba samnari ji India gi kari oiba context Right. if you understand well English I ngai sai hai ki ba ekoi gi Albert Einstein gi do adu maina laksara kanda English si taseng na Pithribi 130 countries around admaina ngangba adumba kari language ma khakne duga world na su khwaidagi phajana accept tawba aduga English si tasena na mix up tawba adumba yam irregular oiba language ma khakne adi atopa Latin dai khara launi Greek dai khara launi Arabic dai khara lausan kini India gi for example bazaar itself now is English bazaar si ekoi gi kari dadi Hindi ne na admaina mai tongan tongan ma mayam lai aduda English si karigino masigi English ta tasena na ekoi mayam na abas ina abas na hang pasi yam phajare ekoi gi school gi oina di English ki oina amadi public speaking haiba tare masigi se ekoi na ekoi gi ko scholastic hai tare ko curricular activities hai tare mayam gi lon da hairaga na ekoi gi school gi lon na ko scholastic kawe ko scholastic ta ekoi na project ama hapsale angang sing sida class 3 dagi hawe ekoi se class 3 dagi na 10 bhawba 10 sidi ekoi sahi mohoi parikha thaga da min kitang relax tawra 9 bhawba happy ekoi masida happy sigi maroi maram si kana kana moida public speaking si for example in our bas koi kari koi ngasi de koi wari watai sanari ba duga aina su kitang aina kari gumba wahang ama hangak pada kari hai tare koi gi kitang aina confident laina khumbanga misi kari hai kanda ingonda skill ama set tawra agani haijariba microphone pai ba kanda ngang sing khaunau kang khitana kablak niktana tongan tongan ba mayam leiri sigi mayam gi ekoi gi fear psychosis mayam sing fear magi fright magi tawriba kiriba mayam sing lauthok pa darkar leiri maram maduna makoi da sahi gi oina ekoi gi January tha sida ekoi gi oina tawe ekoi anywhere mafam amada chatlaga mafam duda angang sing sida topic khara pi gani hariba topic sida makoi na fajana nganga dawne nganga dawbagi mamang sida ekoi na khara tae kaino ha kada topic si nang choose tawjaro ekoi na pi riba topic se adu nang preparation taw tawbata di ahan bagi introduction laigadabni nang ngangi badugi main magi kari laigadawni adugi matung do nang conclusion laigadawni adu tariba mayam do na nangi feedback ama laigani adugi du ojana observe tawraga magi oja sing magi adugi monitor tawnu oja sat kani magi aduga madugi duna magi grade to ina pi ekoi mark ta pi de A B C D ena example adu maina tawraga madugi dugi upgrade tawe madu ekoi English fiesta kawe no festival gi part amane English se tasengna na language ni hairaga English nganga adi attitude ama laeba for example ai hoji Manipuri ngangi se in just switch to ropakan English ki attitude am laeba aduna adugi attitude sine darkar lairi si mangona masada I can speak English means I can I want the skill ama de I want the set tawjare ka na mangona confident level am lai aduna Pithribi sida ekoi gi personality development gi part ama ngang sing da ekoi na takpi ba ma de ekoi su kharma kai thijan humjin ba tawba kan da phangi si Pithribi si posak ani khakna chalai ba di ha posak ani khakna hai de wahai ani khak ai hai jeke ahan ba de attitude si karai de lakani in hai kan da aina tambi ba larik sing si de ne ba lakada so ingon the pride ama for example I give Rais Ahmad Tampak I am a proud Muslim I am proud Manipuri I gi idea of Manipuri do atopa Manipur ga manada ba ai but kaina ingon the piba ngamba gi voice ama ina kai guma piba ngam is attitude to na ne ba adu kanana backup torok ba ai gi knowledge mayam do na backup torok tori ne adu gi mayam sing si ama confident na ani confident lai ra patara ingon the thazara ba ai si society gi damakta ai gi family gi damakta ai isa gi damakta ai kari gumba khara di tawba ngamgani haibagi posak ama mangon da lak patara ga di hairiba posak ani sina mahak se complete oi bagi mawong ama da lakane ba aduna mana anywhere sa pakanda magi lairiba adaptation haiba tare madu ilai laina magi mayam sing duga tona tinaba mayam sing siga wari watai sanaba ilai laina ngamakane aduna hairibagi personality gi da English se asigi se achowa part amani maram aduna ikoi masigi sina attitude amadi confidence se masisi maram sana leheli aduna ikoi gi school da su tasengna na masimak ne ikoi gi hauji ki waraga di ikoi gi USP hai tare ikoi gi universal selling point ka hai badu Manipur Creative School
ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯍꯥꯐ ꯑꯣꯐ victory ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥꯗ ꯊꯥꯖꯔꯕ ꯑꯩꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ aduna aikoina adwaige area aduda conversation communication se aduna communication si tasena na masi matang da di ai numit nini humni ngang bagi capacity amadu material lai hai ta masida verbal non verbal to an ma'am ma khak lai jakre har ma'am sing sida focus tawraga tanja phangba numit amada inshallah isu tum nokoi kai gumba dong chaba pibi raga de dum koi presentation gumba kai gumba tawjage aduga na ki question gi waina di english haibase whether kanano man hiding ba haijasno hojik phawbagi leiriba level sina tasengna na ikoigi english haibase worldly accept tawraba if you go anywhere in this world if you have your communication in place especially in english then yeah you get it right communication gi se ngasi ngarang kinatna hanna british na india se subnan sasan tawringai matam dagi su makoi sing sigi marakta india masa sing thabak karmachari oina leramba yaw kagi police officer da makoi recruit tawraga low yaw makoi sing se tolopi raga thamamini makoi sing sina india masa atopa lehoriba sing sida makoi di british ki thabak tawba mi oina leirabani na makoi si english ngang ba tambi de haire makoi ni indian sing sida solaga mukai english ngang ba haire mata makoi na boss tawraba yawri ne english adu kasai bhaya na english ngang ba di attitude yaw have do adugi attitude bo puthoga tawramba gangu yawri ne indian culture yaw hojik maksu lekai sing sida dum english ngang ga ekoi gi hainabam leidana adum english ngang ba hairaba fadana fluent oina ngang ba hairaba sing sidi masagi hadi phida ama leibagum khannai aduna masi achumba khongthang leina lowi aigi mota ge so sigi promote tawfam thoina lowi aduga sai ekoi gi viewer gi viewer gi comment amta lawhatage ijaz marcel hai viewer amana question ama hangbi rai ekoi gi muslim samaj gi nupi macha sing maroina class 12 loiraba matungda makoi singse like se class 12 phochin hawo tamamaga class 12 loira matungda hekta manghiba masi matang be khar haibi usine manghanning dabagi haibata masigi matang da haibasi da lenga sigi di rasial gi tawrino phajaba wahi myam ma haibi ai atop offline gi meeting or di myam haibi ai tongan masi si tasengna hairaga di aikoi gi parents sing si tasengna na parents sing si gi makha yam pole ikoina angang ama aikoi gi angang sing si hek just mani for example ai school tawbani na school gi dum khitang ai angang sing si da karmaina angang ama kamaina fanana bu hot nei magi mindset kamaina brought up tawrei kana kana dagi concept tawrei for example any angang ama aikoi da india gi oiba system da su for example aikoi gi target se every class da 40 student khaktane ai gi school gi target se 40 sida 10 student khaktane ba magi read write and speak si fazana khitang 70-80% khangi si atai di 30% du di unfortunately makoi gi knowledge do mathematics yam hairam bai english ta namak shon gani english khara hai bai science ta mak shon gani science tu khara makka mayam se hai bai hindi nam ko pura shon gani example fluctuate laiba knowledge am oin tawe adegi amakna mayam sing si pura ne shon ba ma shon mai tawe aduna aikoi gi system da ikoi da 2019 dagi AICU aina in academic intensive care unit aina atop institute atop india gi oiba kari kara mayam de tum khara makai dum tawnai masi gi sina tawri si kari no hai kan angang sing si haujikin angang tara si di moi gi brain gi capacity si yam wangkhre moi di tongan ba level am da leire angang kunthra si makoi gi tara si ga kamaina manana pukhalak pa yaga dage any subject for example language gi subject oiba yai natragana mathematics subject science ki subject hari mayam sing si kamaina pukhalak dage haiba ge kona system amu khak tawri sigi system sigi angang si amagi analyze tawrapa matamda magi angang si kari gino larik haidris karai dano magi palli si tasengna na brain da brainy oi da bagira natragana togan ba society ki magi family ki kari gumba problem sigumba mayam sing thijan lakpa kanda ayamba saruk masi si haiba da budi fajadre
family ki environment da yamna depend tawe right khudam amadi kanagumba kitang elite sai tare kitang lai su haiba family ki imung da pokpa macha sing ayamba dum larik ki damakta ka hena matha sanagande tawbu atopa kitang haidokiba lower middle class ki family na khoi na haura iba fasumba ki family sidadi kitang aikoi isana phanana bo hotna banatana society dagi lairiba family dagi support system ama laitabana maram moiraga angang sing sidasu achauba dugi frustration dona maram moiraga magi tamgadaba academic ki magi mayam singduda mokoida understand tawda khara luna dum thol eba aduna ikoina aikoi ki school ki haurakpaga aikoi kamai tawge ha kana angang gi mama mapa sing si kauraga mi ani ahum natraga mari dagi tadana ikoi phaminaraga hairiba ikoina tawriba modules ikoina tawriba nungti gi tawriba angang sing sigi mayam sing sita khanghan biro sumai taw ikoi gi sini sumai tawne fazana tawi adubo sum han bagi nauringa da tawrongani khara lerga dum lap thoke aduna swai gi area sida ikoi kitang parents sing sina chauba thodang ama lohhaning badar kan lei ani su aikoi society sida ngarang mak ai ikoi officer am kha phaminaroi madam aikoi karini nupi gi officer am ni mahak na hai rais muslim gi marwena mitai pangal gi nupi sing si tasena na hoji phawa is am pho leitri aduna na ki handak ki results yam tajai aduna na is kum kai gum se khara dum focus tawna na khara silu kholo ai na ingon encourage tawre e haijening point di aikoi gi nupi sing sida adu hojikti ai tasena na manipur ki context di ai nupi direct tam hande masi sina nupi sing se 12 ki matung da mangi hari si tasena na makhoi gi adolescent ki matam sida masi ikai hangoi da har kan da instagram ki leire iba magi role aduga facebook ki leire iba role adagi hojik ki leire iba tongan ba masi ki social media sina makhoi da ki distract tore iba sigi matam sida makhoi gi teenager mayam sing sina makhoi na khali bu wakan si makhoi gi sisu natural oiba karine process ne bata sena na ikoi na yamna lan su uru biaroi ikoi school tawbani na adum badum nungti gi thengna dra lei aduna mafam matang matung na mama mapa plus ikoi school gi makoi sing se pul chillaga maruwaina nupi macha sing se ikoi gi haina ba leiri duni nupi ama phajana semaga di family du pulap semaga sapma nei haiba ma ai gumba nupa ma ikoi gumba na mi oina nu semba si ai khaki oi aduga nupi ama semba di mana mama oira kador mi na ma gi family du pulap na hare e haiba gi adum bai khudam leibani na ikoi na society sida mapung oina idi nupi sing 12 ki matungda masigi si mangi bese tasena na hojike hangbirei bai koi gi ijaz gi wahang du yam sumi asigi si mama mapa ke so role ama yauri mama mapa sing se sum hotna basi kala aba matung da ne upai leirakta badagi any financial issue obe ai natraga angang du da hai bi yarakta badagi hojikti lamsa si achauba kariyam oire mobile sina video call tawraga tawbi akhri pithribi na koi loi khagdara ma tani masigi distraction se tasenga na angang amagi sembada distraction sina lawriba role si 75+% ne angang si pura disturb tawe aduna swai gi distraction si khara lawthopi khraba makhoi gi growth ki matam da leire iba wakhal sing seikoina motivate tawraga khanghal laga satpan biba adu mama mapa sing su adu ge knowledge am leiba dar kan leine khale mapung oina nupi macha sing ikoi nupi pokpiri ba mung manung sing sina aduna adwa area adu dai ikoi khitang matam gi ikoi awareness oibe yai hojiti available मैम लेरे मणिपुरी दसु लेरे हिंदी दसु लेरे इंग्लिश दसु any language da madugi du khanghan na bangang sing da duga film bhobo maram chaba angang singi karmai to gada dum bagi leire aduna swai ge area si da kita koi nupi sing focus to minasi maru oina mama mapa gyan taraba magi macha sing du da jana koi high bangam bagi capacity ma dum sum soi da leini haini khale aduga bihura magi kamenda sum naiwe yai sainas ado exam sing da GK yam number oiba part amani ado masi kamaina weak oiba students sing strong ohengani haibagi maram da khara share da yam sin masi GK aji obviously GK gi magi pak chaw basi general knowledge hai general hai siti magi mana lamba ya da be ya su leite adana yauda exactly adu india gumba ikoi si democracy ki country ma the largest democracy and mother of democracy has been democracy puna ma ki kari ne na maina pawal launari ba pithribi da khwaida ge ke dauri ne ikoi si aduna democracy ki process da ikoi na
ख्वाइदगी मरुओइना खंगदबसे अखोइगी तौरिबा मयामसिंगसे खंगबा याम दरकार लै जीके हारिसे अदुबुनि तसेंगना नहान वाई करी तौखि अहानबा आईपीएस कनानो अदुना तोंगानबा पोट अमा लेरे हौजिक हौजिक की कॉन्टेक्स्ट इंटरनेशनल की डिप्लोमेसी की फॉर एग्जांपल अखोइगी हौजिक मणिपुर द थोइबा इरांगसी अखोइगी कलादान प्रोजेक्ट अदु प्रोजेक्ट मैम अमा हाइनबा मैम अम लेरिदना अदुना मसिगिसे तोंगानना इन्फिल्ट्रेशन इन्फ्लक्स के अदु के अदागी नार्को मखल बते लेरिबा मैम सिंगसिगी अंडरस्टैंड तौबा दरकार ले सिदा सिजनरिबा टर्म सिंगसिगी मागी तोंगान तोंगान बा मैम सिंग खंगबदुबने जनरल नॉलेज हारिस अदुना जनरल नॉलेज इसी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कना ओइरी हाइबदु खक्त नते इंडिया की कॉमर्स मिनिस्टर कना ओइरी हाइबदु खक्त खंग नते मंगोन द 6 सेंस हाइबा तारे अखोय द 5 सेंस अमदि यावजरे अखोय द 5 सेंस तुगी मथक्तुदा 6 सेंस अम खनबा अदुगन अइना इसागी कंक्लूजन ओइबा हौजे अखोय की इंडिया का टॉप कंट्री सिंग लेरिबा रिलेशन दु कमाइन लेरिबनो मसीना कमाई पुरकनी कमाई तौगनी मागी तोंगान तोंगान अदोना मतम मतम की खबर से मपुंगोइना पाबा दरकार लै इंडिया दा हौजिक यामना खन्नरिबा म्यामनसु खंगनबदा ख्वाइदगी हेना फैयेना खलिजे दि हिंदू हाइबा खबर से ऑनलाइन दा हौजिक अवेलेबल नि ऐप डाउनलोड तौरगा खंगबा याय इंडियन एक्सप्रेस सिगा अखोय म्यामना पानयेना खली अनिसी फजना नोंगमदा यामद्रबदा असिमाइना परीक्षा थागेना खनबा असोनबा आंगांसिंसिना खबर पाबसे याम दरकार नि खर लाउना पाबियो अदुगा वोकैबुलरी सु अखोय वाही की अर्थ करी करामना सिजिनबगी मागी कोलोक्वल सु याम खंगपनी अदनु यामद्रबदा नोंगमदा सुगुंबगी परीक्षा थागेना खलिबा आंगांसिंग क्लास 12 के आंगांसिंसिना यामद्रबदा नोंगमदा पुंग अनि की प्रैक्टिस तौ खर थुना सुम पाबा तमनो अदु अंडरस्टैंड तौ खबर दु पाबा दु खक नतबा मागी खबर दु की हेडलाइन दुगा अदु मागी मनुंग बॉडी दु यावरेबा मागी मचाकसिंग दु अदुगी दु अंडरस्टैंड तौ अनिसिना यामना चावना मतेंग पांगनेन खले अदुना जनरल नॉलेज से नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड लाइक फर्स्ट आई मणिपुर की आई कनाना ओइरमी कंगलाई अदुसु याम दरकार नि मदुना लेंगदबा नॉलेज ओइरे बट हौजिक की हाइरिबा नॉलेज सिंगसिना आइगी करी सिंगसे आई करी ब्रेन दा अचौबा मतेंग पांगनी हाइना खले अदुना प्रैक्टिस तौहनबा दरकार लै अदुगा अखोयगे ngसाइगे पर्सनालिटी के द ख्वाइ मरु ओइबसे मिंगसेल मांग थमगा खबर का पाबसे खोय तौजरे अखोय पुने लेरिंगे दा पर्सनालिटी के कदो खटपदो अदुमाना अदुम अइना ngangiba wase ai isana muktar kan isa confidence leirapa adagi adugi do aina soi ki area du se khangakpa adu men improvement tawrong bage adum bage practice kuma khara tawhanjini जीकेसी स्ट्रॉन्ग होगे है तारदी इसाना नुक्तिजाई होनबा जियोग्राफिकली स्ट्रॉन्ग होगे है तारसु इसाना नैना थोपा अदुगा तौरिबा कांगलम सिंगसे इंडिया की हायसो अतोपगा लेनर रिलेशन सिंग डिप्लोमेट रिलेशन होगेरा अमबु होगेरा इसाना खर नैनबा नुक्तिगी होनो हाइबनी अदुगा कगी मखा तादरपदा केनोगी अखोगी जॉब सीकर सिंग है तारे जॉब सीकर सिंग से मपान सेंट्रल की थबक तौनिंगबा जॉब सीकर सिंग से मरोइना युमदगी थोक्तब यादे युमदगी थोगा होटनबगी ओरसो थबक तौरबो ओरसो युमदगी थोक्तोइना अदो युमदगी थोकनी खनबदगी होम सिक लेबदगी युमदगी खोंग थांदोकनिंदबा छात्र कयामरम अमदि एक्सपीरियंस कयामरम लैसल्लगा दम लैबा यावे मसागी हाइजरसो अदो मसी सिंग सिदा भयागे ओइबा मोटिवेशन अंतरदगी कमाइन मोटिवेट तौबने ngasi abbas ka wari sanariba rais ahmad tampak se karigumba yumda leiramda taragadi nakhoi mayam na kauraga rasil coaching institute ki live stream da wari saramoi haina khali nakhoi mayam na azitang wari sabe yare aina khanbiriba ai isa se ai manipur da leitabida yamdrabada sahi tara manga muk ai mapan da leiraga thabuk tawjare मरम मदुना अखोइगे हाइना बसु लै युमदा लैरगा तंबगा मपानदा लैरगा आई चैलेंजेस मयाम अमा फेस तौरगा लाकपा मी तुगा मखल सि याबथिना खेनै अइना करिगुंबा कांदा अखोइगे हेक करिगुंबा गैदरिंग तौबा कांदा हाइबा लै अखोइगे मणिपुर की मी से नहा मरु ओइना हौजिक से तसेना हाइर कांदा इंडिया की ओइबा कॉन्टेक्स्ट दा हाइर कांदा 2029 दा इंडिया से पृथ्वी की ख्वाइदगी यूथ लेबा 35 अखोइगी सही 35 की मनुंग लेबा मी से ख्वाइदगी हेना यूथ से इंडिया न लेरनी हाय हौजिक से चाइना न ओइरी मदुगी खुदम चाइना न चौखलिसिनी सुपर पावर ओइरकनबगी अचौबा
ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯔꯣꯝꯗꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯈꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯨꯝꯕꯩꯗ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯨꯝꯕꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯗꯔ ꯄꯥꯔꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯩ ꯀꯜꯀꯇꯥꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯩꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯟ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯃꯃꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯨꯝꯕꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯔꯤꯌꯜ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯩ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯔꯝꯃꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IT ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯔꯝꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯤ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ स्मार्टली एक तौब अम दरकार लेरे हजे हम हजे पृथ्वीसे कयाम साथीख्रगे हाय कांदा नोय अखोय आई नहान इमानबा मा वारी सानबा कांदा हाय हजिकसी जॉब की करी से कटिंग से याम थीन हेंजले मरमदी AI एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लौरइबा रोल से याम पूरा पूरा इट्स कंप्लीटली खरा लेरगा थबुक मी चाम दरकार ले ngasi अखोयना खल्लेदना खंगेदना मशीन अमा अखोय अखोयगी JCB ओरो करी कोरो मयाम सि लाकपदगी मतम अमदा खोंबाल तौरगा मी कुन कुंथ्राना तौरंगदबदु पुंग अमदा लोरपगी फिबम अमा लाइबो सिगिसि अखोय रियलिटी ने अखोय मांगद थोअबने अखोय नहा वरगना तौरंगदा दुमाइना चप मानना हौजिक थबुक दरकार लेरकपसि हौजिकसि इंडियादा आई स्कूल तौरीजे वजा फावबा AI गी केरलाददी अखोयगी करी मागी ममिंग दो AI दु ममिंग दो कनो खबरदा यावरगा केदौखरबनी दुना वजासी AI ने संगदौरी तौरीला अदुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लौरइबा मयाम से खंगबताई हौजिक के नॉलेज से खंगबी बताई नत्रगदी हौजिक के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ने हौजिक के सोसाइटी द लाइबा मरुइबा रोल से अदुना अखोयगी मणिपुर की ओइबा कॉन्टेक्स्ट ता क्वाइदे लूरिसी मपान द थोकपसिनेबा फि मकोइदा क्वाइदे कीजरिसी करीननो कीरिसी पोटनी होमदे अखोयसे अखोयना खंगबीगदबसे अखोयदा ओजा सिंगना खंग हैना ददेगे अखोयना लैरकपगी लाइफ की एक्सपीरियंस ना तागलाइसी कैनो द चेंज इज द कंस्टेंट जर्नी ऑफ ग्रोथ ने आई चेंज तौगे ना खनबसे चेंज से इलाइ लाइबा प्रोसेस हम सुना नते मसी मै दुम याय बट चेंज तौदबदी सुंया यारो अखोय मणिपुर की यूथ से मणिपुर दा लैरिबा जॉब की रिक्वायरमेंट का फॉर एग्जांपल अखोयना मदुगी डेटा दो चप चाबा गवर्नमेंट की नत्रगसु मणिपुर के लैरिबा अखोयगी सरकार की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की मतुंगिना लाख 6-7 ने अखोयगी हौजिक थबुकसी अदुना हाइरिबा मयाम सिंगसी लैरिङै तंजासिदा अखोयगी जॉब रिक्वायरमेंट लैरिङै तंजासिदा लाख 7 मक मणिपुर गवर्नमेंट ना अखोयदा नहासिंगी दमक थबुक पिरकनी हाइबा तारगदी इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ने राइट पुलपना मणिपुर की अपुनबा सरकार की डिपार्टमेंट निफु मंगा 6 लैरिबा सिगी फावबा मी लाख अमा फाना एम्प्लॉई लैबा नतेबा दु लाख 3 कराइदे पीदोना अदोय तादी वी हैव टू फाइंड आवर वेज अदु सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ने लाइसे अदुना अखोयसी मपान थोकपा दरकार लै अदुना मी खुदिंगमक लैरिबा मयाम सिंगसी एग्जांपल पीननबा इंडिया की स्टेट मयाम अमखक लैखरे हाइरिबा स्टेट सिंगदुगी मनुंगदा बिहार से याम एग्जांपल अमनी तसेंगना मणिपुर दा बिहारी अमगी सुम अखोय एग्जांपल अम लौसे स्वाइदा सिदा अखोयगी समका अरी चुहिंग सुंगगा अखोयदा पिथैयेबा सुपनागी गिलास अमदा माना पीरिसि लुपा 10-30 खक्तनी 30 दुगी माना नुमि चुपा म चुहिंग सुंगगा लुपा मागी दु यामबदा लुपा 1,000 अमा तालें खलो अदुगी दमकता मणिपुर दा लाकपा ngамमिसे सिगी करेसे बट वी आर नॉट अखोयना करिगिनोबा अदु मखोयददी आईदी PhD फोबा अंगांगसिंगदा इवन आई मतम फंगगदी तौबन तौनिंगेबा करिगिना मोयगी माइंडसेट से अखोयगी मणिपुरी सिंगसु दरकार अखोयदा क्वाइदेगी मरम चा करिगुंबा अखोयदा प्लस पॉइंट अमा यावे अखोयगी पोसिदा कैनो कन अखोय हार्ड वर्क अमदी यावरे पर अखोयदा वाटलिसि कैनो हाय कांदा ngसाइगी हाइखिबा कम्युनिकेशन से कॉन्फिडेंस का मागे एटीट्यूड तो लाकना बनिको अदुगा लोइना ना हौजिकी हाइरिबा फियर साइकोसिस से मपान थोकपा कांदा लोन खंगदबसी सिसिना मपुंग ओइबा मरम ओइरगा नेबा अखोय थोकपा यादे
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ 2017ꯗ ꯀꯦꯔꯂꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯐꯤꯌꯔ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤ 12 ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯨꯔꯤꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯧꯔꯒꯦ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯖꯦꯁꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯦꯚꯦꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯣ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯥꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ 2ꯒ ꯁꯝꯊꯤꯡꯅꯦ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ 15% ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯥꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯌꯧꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯧꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯌꯧꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔ ꯌꯧꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯗꯨꯕꯥꯏ ꯌꯧꯕꯗ ꯃस्कट यौबदा बहरेन यौबदा साउदी अरबियागी कंट्री मागी तोंगा तोंगा मयामसिंगसिदा अखोई चटप दरकार लई असिसिदागी अखोइना दुदा दरकार लईब जॉब सिंगदो अखोई तौरुब दरकार लई मदुना आइगी माइंड आइगी फाइनेंशियल स्टेटस आइगी तोंगान तोंगान मयाम अमा खक मदुना इंप्रूव लाकने हाइने खली मदुगी रिफ्लेक्शन अमा मणिपुरदा तागने जस्ट लाइक इंडिया की एनी कैटेगरी दे एनी लाइक हइबगी हाइरो केरला पैसा सस्टेनेबिलिटी की हाइरो केरला इंडिया की वन इहाल हाना इंटरनेट मसागी स्टेट पुथोक्चबसी केरला ने ताइन हंदक खबर द याउखरबनी करिगिनो हाइ कांद मोगी 71% से मोइजी मोइ स्टेट डिपेंड तौदे 71% से अतोप कंट्री द की फाइनेंस अतोप कंट्री की इकोनॉमी ने डिपेंड तौवे अदुना सिगी से अखोइसु अदुमाइना अखोइगी डायस्पोराज मयाम से कनेक्ट तौरगा अखोइगी यूथ सिंग से मसीगी से थबुक याम तौरुब दरकार लई नत्रगदी ngasi ngasi mak thoiba problem si su unemployment gi achauba ai gi waina di ai 90+% unemployment gi issue ne na mai haijage angang sing naha sing si frustration mayam and mai na tamje aduga viewer amadagi nawas da hangbiri pagi class 10 12 se tamba matamda exam tharamdai da tha tare nipan se mama pa na boarding da dum thamne ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯊꯧꯁꯥꯕꯤꯗꯦꯁꯤꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯃꯛꯅꯤ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕ ꯊꯧꯁꯥꯕꯤꯗꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯁꯟꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ role of the parents in grooming their children to face competitive exam ꯃꯁꯤꯗ ꯚꯩꯌꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ngасai haibudune ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ मसीगिसी तसेंगना पेरेंट्स है पेरेंट्स से मचा से ना मी ओइद्री फाव सेबना नबगी दमकता यामना दरकार लेबा हुजिकसी हुजिकी ngसाइगे आइकोइ होलिस्टिक अप्रोच है ना मा हुजिकी नेशनल करी एजुकेशन पॉलिसी एनईपी दा याम कन्ना के दौरे हाइरिबा होलिस्टिक अप्रोच से ना दरकार लेरिसी आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज इक्वल टू ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन देन स्पिरिचुअल क्वेश्चन अ क्वेश्चन अहुमसी मसी पुसलकना बखोनबदा याम चुम्बा वानी मसी किसी मागी करियर की ग्रोथ अमा लाके न खनबगी तंजादवाई कांदोदा पेरेंट्स ने हेक मदुगी दु सपोर्ट तौबिदबदगी मागी तोंगानबा करिनो मदा एक्चटखिबा मसी किसी याम तोइना थोकपा पोट अमने दुना पेरेंट्स सिंग सिदा अखोइना याम कन्ना अवेयर ओहनबा म दरकार लेबा अंगांग से 12 लोयरगा आई अंगांग से एकेडमिकली याम एक्सेलेंट ओइबा यादोरिब्रा जर्मन ददी क्लास 4 की मतुंगदा अखोइगी अंगांग से मसी एकेडमिकली चटपा यानी अदुगा सिगिसिना मीडियमली अखोइ ओजा ओइबा खोटपा यानी माना आई फॉर हायर एजुकेशन चटपा यानी सिसिना स्वाइदा वोकेशनल की ओइबा आईटीआई की पॉलिटेक्निक की ट्रेनिंग तौरगा लोइसिनबा यानी याम थुना मागी थौ फंगनबा अदुगे स्किल सेट अमा तौबा यानी सि क्लास 4 द सर्टिफिकेट अमा पीबा अदुगी मतुंग इन तमगदौनेबा एजुकेशन जस्ट लाइक अदुगुंबा एजुकेशन अमा सु दरकार लैरई बे इंडियादसु अदुगे एजुकेशन दु चप मानबा मणिपुर दसु दरकार लैरई हाइरिबा एजुकेशन तौरिबा मयाम सिंगसे ममा मपानसु चप मानबा मवंग खंगबा दरकार लै
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯃ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ unfortunately in our community ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ Institute of National Importance ꯍꯥꯏꯅ ININ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ IITs IIMs Indian Institute of Science adagi AIMS Delhi University JNU tongan 165 institute layaba noi hojike ekoigi Ministry of Education da chala kan da jugi website te yauribni hairiba institute sida unfortunately ekoigi community dagi hojik fawbada aina tajabada aina khangjabada IIT da tamba ngamba angang ama khak lay hojik fawda pangan gi oina mitai pangan gi oina atopadi changma ngamdriba why अखोई इंजीनियर बुदी मैम अखोई लोइनरे कराई कराई देगे अखोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट बट IIT दे संग मंगमद्री करीगिनो कराइदनो अखोई करी लेरे अनि सुबना IIMs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद ता माना तंबंगम खरगदी मागी पैकेज सी तसेना अदुम गूगल दा टाइप तौबियो इन टर्म्स ऑफ क्रोर दा नेबा माना सही इम फंगदौरसी सही इम द क्रोर फंग बाबसी थामगे लुपा क्यानो एग्जांपल बोबा अदु IIMs की ना तंबदु अदुदुसु अचौबा अचीवमेंट अमने बखोइगी अखोइगी कम्युनिटी दा इम्फाल दा फमगा सुप्रीम कोर्ट की केस थेंगनबा ngamba mayam ama leitabadi natte adubu hek yengbada akoina samna haira kanda akoigi india gi oba context ta lakpa kanda lawyer afaba for example Kapil Sibal Abhishek Manu Singhvi kaina for example leikhidra bai khoi Arun Jetli example ai Ramjet Malani kai leiri mayam simno ta tawba akoigi afaba makhal gi wakil akoida leitri akoi community da अखोई कम्युनिटी दा चार्टर अकाउंटेंट अनि अहुम लई हाइरिबा अनि अहुम सिसु अमखक आइना खंगजब लई अतोपदि मपानद लईबगी ताई सुमेन चार्टर अकाउंटेंट कॉमर्स सी म पूरा कंप्लीट कॉमर्स लो हाइबसी खन चैनबी फिबम दने मोजि तौरेस राइट अदना अखोई तोगान मयाम लई मसिगी एरिया सिदा ngangnनबगी तसेंगना ट्यूशन खक चलगा अंगांग लारिक हाइनी हाइबगी सुंगलै लैते मदुगुम आई सुंदा थाजदे अंगांग दरकार लैरिसे माना तम्मीबा लारिक से खंगबदुने दरकार लैरिसे चैप्टर वाइज खंगबा वर्ड वाइज सेंटेंस वाइज माना पीरिबा मागी मैसेज खंगबा मागुदगी लाखपे अब पॉसिबल एकोगी रहमानी 13 हाइबा मलै एनी चैप्टर दगी मा मसाना 70 क्वेश्चन क्रिएट तौरगा हंगजबा ngमदी मदुगी चैप्टर दुमा 85% ज्ञान तारे न लौबा याने अदुमाइना तौबा पोट खरा लैरि अदुना स्वाइगे एरिया सिदा नॉट ओनली एकोगी डॉक्टर खक्ता ना एकोई कैदौबा यारोय डॉक्टर दी तसेंगना ना एकोई कम्युनिटी दा मपुंग या फारे ना लौबा याई तसेंगना ना याम लाइबो फरे अतोपा इंजीनियरिंग की IIT दा एकोई एस्ट्रोफिजिक्स तौबा एकोई हार्वर्ड ता एकोई पांगल से तंबा यादेना आदा थेटपा नतेबा हार्वर्ड तो दा एकोई अदेगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दा MIT दा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दा लैरिबा पृथ्वी की टॉप 10 टॉप 100 की यूनिवर्सिटी सिंगसिदा एकोई सु तंबा चसी पैसा तिंग बनते मागी दरकार लेब खर लेरी मागी टोफेल तोंगान तोंगान एग्जाम खर थाब दरकार लेरी अदु खंग दरकार ले अंगांग सिंगसी मागी तसेंगना अमेरिका दा इन करिगी लारिक तम निंगी मोइसे मंगोन दा कोन साइंस तुना फजन क्लियरली डिफाइन तौबंग मदी अमेरिका ने इलाई लाइन एक्सेप्ट तौवेबा फेलोशिप सु पिएबा पैसा तिंग दबि दसु तम हन मयाम म याउरी अदुना इकोई मसिगुम बेसि खंगिन ब दरकार लै हाइना खले नाउबा बास अदवाई दुमाइ समझे थागतरे अदुगा अखोगी आफ्टर 12 पास आउट तौरबा छात्रसिंग हाइबा तारे मखोगी 18 years एसेट तौर मतुंगदा जॉब की मतंग से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सिंदगी स्टेट गवर्नमेंट जॉब सिंग हेन प्रिफर तो मसी से अचुंबा खोंखांग हेन लोबिब्रा करी थमिने मसी मतंग तसेंगना मसी की मतंग सिदा लेरेसे अमना स्किल दा मागी प्योरली मेरिट बेसिस ता खंदोरीने अमना आईगी लोंदा दा हायरगना हाबी जाबी हाइब्र केनो अदवाईगी लेवल दुदा अदुनी अदुना मी खुदिंग मक्सिंग से आइगोन देगे हौरगा अराइबल लंबी सिन लोई पामे करिगुम कान नानथु बदुम याउनो बे वाने लंबी दो कराई दनो म पनबे वाने अदुना लाइफ कुंब सिददी का हेना आई हाइजर रोय के अदो अमना मेरिट बेसिस ता खलकदोरिनी मागी प्योरली मेरिट बेसिस ता आइगोन दो ऑफिसर मना
ngarang ai unarui haibu da hayo yam phajaba ma lay academically karigumba thabuk ma phajana excellently khalak pose karigumba kanda aina haina tauge na khaliba thabuk ama tawrpa kanda yamna thauna phana tawningbagi apamba madum poglai masi si reis thajau haijin banate karigumba magi lamdam dugi aina tauge na khaliba ai conscience ta dum adugi du yamna clear cut adum lai haiba pot am lay baduna merit purely merit ta man khandori ni karigumba na koi na khangjabada ngasi phawbada kanagumba ma UPSC gi exam civil service ki thabada अखोई की सुमाइन तौदना अखोई न ngasa इन हाई केबा हाबी जाबी आइबदु तौ पुरगा खलक पदे हाइबा इ ताखिदि अदु स्वाइददि थबुक लौरगा अम कैदौद्रे अदुदगी अमक क्वेश्चन अमक अदुम तौरमी सुप्रीम कोर्ट ता अदु तौरे मखल मथे म्याम अम तारि से अखोई की मांग थोकप गांतनी मसी मसी मयाम सिंग से आई नेगेटिव मयाम दु नैनब कांदा तोगाना न मोटिवेट तौबदि लायरन कैनोम द चटखरनी अदोम दा फोकस तौजररोय गे अदुना तसेंगना मसीगी मागी अराइब लंबी में थिरपनी हाइना दुमाइना दुम लौजगे मदे मागी तोंगान तोंगान बा पावर्स मैम्स टू मदुदु इनफुल तौरगा मदु चार्ज तौसलगा अदुगी पावर दु फुगाइरगा कैनोम तौरगा तौगेना खलकपा स्टेट की थबुक सिसु याम दरकार लै अइना मदोमदा लान उहनबदी चुमदेना खली मी मैम सु लै तबु तबु तसेंगना एम्प्लॉई की यूटिलाइजेशन से अखोई थबुक तौरपकान IT कंपनी दा थबुक तौरपदा अइगी सेकेंड खुदिंगी अइना तौरिबा थबुक सिगे अइना तौरिबा थबुक से 80% 85 माइगोन दा टारगेट अम सेट तौई अदुगी दु यौदबा तारगदी अइगोन दा क्वेश्चन तौवेबा खुदा खुदक मदु सिस्टम न पीरिनी को अइसे आइडियल ओइरे अदु तौरे ना दुमाइना जस्ट लाइक अखोई सिदा यूटिलाइजेशन से एम्प्लॉई मैम सिगी करमाइना सिनरी हाइसे अखोई नोंती उबा गांतनी अदोम दा अइना काहेन केदौरे अदुना स्टेट के थबुक सु दरकार दि लै याम ट्रांसपेरेंट ओइबा प्रोसेस अमा तौदे हाइबदी यारोय तौबसु दुम यावी कनागुंबा पैसा तिंगदे हाइना मसाना दुम डिक्लेयर तौरपा अखोई सोशल मीडिया दा कराय कराय दा दुम अखोई खबर कागज दा थेंगनरी मंगांतनी तौबु सेंट्रल की स्पॉन्सर तौबा SSC हाइरो NDA की हाइरो NDA की सी याम सांगबा प्रोसेस अमनि था तरे निपान संगबा इंटरव्यू खक्ता ग्रुप डिस्कशन तौरिमी अंगा सिंगसी मागी अहानबा रिटर्न तौरे अदुई मतुंग दा फिजिकली टेस्ट तौरे ग्रुप डिस्कशन तौरे तु मयाम पमोय लोरकान था तरे निपान संग मतुंग दुदा परखे हाइदोरे मे बसी अंगांग से खनबा यारे जस्ट लाइक UPSC का तो प्रीलिम की मेन की देन इंटरव्यू अतो एग्जाम सिंग से अदुमाइना कंपोनेंट सिंग से अदुमाइना तौरगा तौबनिना अतोपना खितंग ट्रांसपेरेंट ओइरी एना मोगी क्रेडिबिलिटी सी अदुमाइना थमजगे अदुगा स्टेट की सी खितंग लाइबदुदा सोमदन हेना संगनिंगबगी अपामबने हाइना अदुमाइना थमजगे अतो मैम लुक होल सुदी आई सिदा हाइजर रोइगे हाइफम सु थोकते ना खाले अदुमा हाबी जाबी दा चगबुदी मेरिट बेसिस ता ताक थोंगिबदो फै हाबी बने आई अदुगी प्राइड तो अदुगी एग्जाम थारगा अइना सुमाइ तौर आई प्योरली आई अदु बेसिस ता संगै मे का हाइबदु हयेंग माना सिद्री फोगु मचा दा हाइदोर होय उसितबा तौनो आई फरसु फत्रसु UPSC की फॉर्म लौरमिबा मिसक ने हाइबि आइदना yes हाइबा concept asi khak la concept asi akoina lauthokningbagi damakta sune asi koigi yamna hangatluba mafam sumakta natte asi mafam asida Rasil Coaching Institute na akoina laujariba thodang se competitive exam sing da face tonabagi damakta aduga mamangda written exam sing da pass tokhiba satra se yaugre amadi handak exam thakibse yauri kanna hotnari makoigi leifam sindana plus Manipur amagda tawdri mongda makoigi physical training sing routine work oina tawraga sembiba masigi thabuk se koina sathari masi mayamgi dwasu pamjai baya koigi projoksu pamjai hebtare adugo sigumba live discussion asida adongi mamaliyam laba matam ka thukiraga saru yabiba Rasil Coaching Institute on behalf of Tare Rasil Coaching Institute in a faculty and when Adombo Tagatu Pongo Sari, Amadi Taramok Sari, Amadi Sigi live discussion program Sida Sagas in Makaka Topiraga, Carnival Hood of Yadi Kanduna, Yangiriba parenting Amadi Sabbath in the Tagata Pongo Sari, Amadi Matung Tarak, the Sassigumba live discussion as Handa Simba number Lana Tagalpina and I the sailor singer in a Sigi live discussion program. I guess concluding amata tasena na ngasi ki khana kriba to maru oiba
ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯃꯛ ꯔꯦꯂꯦꯚꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯟꯁꯔ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯁꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯃ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯁꯤꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯟꯀꯟꯗꯤꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯍꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯅꯒꯅꯨ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯟꯁꯥꯜꯂꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯈꯔ ꯈꯖꯤꯛ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯤ it is really a great opportunity I can consider like that and thank you so very much to entire team of Rasil Coaching Institute and looking forward and thank you once again so very much jazakallahu khair assalamu alaikum Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.